baphela abantu ngani enqamanga mana ngathi amahle Nkosi masiphume mangeni masifuna iqiniso incwadi engifundile ithi Yekani okwamanga ngoba singamalungu alekeneye ngalowo mazwi kusho ukuthi singabantwana bendoda yodwa siyalamana siyekeke uba sicabange ukuthi mubi lo mfowethu mumbu udade wethu akuzokusiza lokho uzosho kakhulu ukuthi mubi lo kodwa ngeke ukufake lokho wena ezulwini usushilo lo mubi kangaka wamzonda kodwa ngeke ngalokho bese uthiwa yake ngoba nakho uthe ubani mubi unje ngenezwini ngoba cha kufuneka intando kaShembe kuwe ukuthi wena uhamba kanjani sebafikile abaningi enkosini uKristu abantu bethi inkosikazi ibhimbile yenza isono emhlabeni yaphula umthetho woKristu bayiquba balethe enkosini mabefika na enkosini bathi inkosi lo unesono umthetho kaIsrayeli uvuma ukuthi umuntu enzele isono iyabuza ke inkosi ukuthi uma umuntu enzele uyenziwe njani kodwa inkosi uyabulawa phela ukhandwa ngamathe inkosi ehani iqinisile nami ngiyakwazi lokho ukuthi umthetho lapha ekhaya uthi uma umuntu onile ukhandwa ngamatshe akuvele omunye phakathi ke ongenasono amkhande lo sonke sawulandela kwenzekani la kwenza akukho waqhamuka wayemsulwa baba sebekhumbula ngo kwenami nginenkinga base behlakazeka bonke ngisho ukuthi hlobo zami enkosini asikuthando kaShembe asiyeke into eziningi esiyizo asiyeke into eziningi nokukhuluma kuningi ngeke ngikhulume la ngeke ngiye khona mina